akulungi kube bayashiwo ngamabito ngangiyabasho lomunye nangu uyangibuka ngangiyabasho mbangazitha le eskimini sababo wakho sobuza sebayathenga sebaqosha labantu bakho ngwenyama lebalaba bathi bathunywa ngowe uthi fuck off kuthi wakwakubona ini inkosi ukuphi livela iphi inkosi yemuka abantu khona umhlaba siyakumangala siyakumula 78 years ngikhona emhlabeni ngikhule khona phansi kwasobhuza ngiyamangala kokuthi khona inkosi lesenyenta nje iqoshe abantu uthi abayophila phi ngwenyama kuyakala ngawe silo sikhuluma kweliqiniso banakeno labala eTBN awukubakhipha babhaqeke ngaphandle ufakela abanye awubakhiphe ngwenyama lomunye ukhona la cabinet ulaqeleni kwakho asomkhipha umbeke lapha ngoba kashiwo ngeligama utshele abantu itolo lokwathi wena ngwenyama uthi labantu abayeke bangadle emfufulane bafe inkosi lenjani lebulala nako bekuthi bongo phela ledwa hayi ukuthi ngempela kuyenteka ngisho ukuthi ke ngwenyama ngiyabonga silo sikhulu kuphinde ukuthi ke lapha emnothweni silo sikhulu baqinisile ukuthi asibuye kulimeni vele ngwenyama alimgenwa ngemanti lonke lelife lenetichibi nanama plus la sajama nanaba lebathi bantu abenkosi eTibiyo asawuthatha nkosi uthatha unike labo bantu kufakwe emanti balime abantu bakho silo sikhulu wena uma ungathatha ilokhuzana umhlaba ungathi utawentana ngoba phela wena usebantu umhlaba wena welusele abantu thina luntu sithi selusele wena umhlaba kwenyama yezulu kha ngiyabonga nduna emakhosi ngiyabonga angeke uphikisa ke sengibuyela kuwe abangakukhiphi abakubekela umfana wena nduna lota kusita mangabe babona ukuthi awusenti kahle wena ume lapha athi lo mfana mathi hey angisaboni kahle emkhulu uthini abethothi mfana wami buya la siyabonga ngane wemakhosi bayethe anukhangethe intabatha kumabhoko kanjalo likhulu